Kardong lapang sa nili YouTube channel subscriber lapang viewers mga kardong pila asa video dito bonda po ni lake upunila Angtong Ingti phan ada APHLC alang ya barin na pen alang phandang ke so plot a video anten thekonong lo so copy athesi ke short plot ma labang ke nili nami tumsi ke chibos ta nili la dalang lila so asithi balaso expulsion later ating masin nili ko hipon sina tamban masi Lada ketok kila pelo tu Mr. Angtong Ingti sama Mr. Joycing Ingti village Pelangpi Pator Arong West Karbi Anglong Autonomous District Assam subject ke expulsion from primary membership of all party.It leader conference APHLC pula lada ketok ating la pelo nang phan make pachini la pelo la litum putho katar lip non head jong asona program ke deng pon pendang lo itu lalu so a meeting kata lipen itu mang bangke puthot kiri to meeting kan si nang ni phan mang bachini lo ha ke dam tang iko ra pho September 2021 pen ta la an aning kan pen si 2021 September chiklo iko ra pho pen ke alang tung la APHLC ke ya to man mang ka ning ke organ sura phan bachini lo ye 3 tarik la so June achiklo atumi diglo la June 3/6/2026 bangke aning ko pensi ba kopinge ka insut na salang phandang ke lason pachini yo le nang bangke primary membership cheng sia member party seng cheng pen la so APHLC lo pen bangke lang phandang ke expel ponelo pu la si alang ni bangke la party akam party.It pensi ba takte pekson se kamalang mangke klempon bok la sonsi la da bangke tiktok pon ni la si la so alang phandang ke la da pe ke plungju bangke la son hadin a party a constitution la aron doi APHLC aron pen alang mangke ma batai do ang thunang thundam jir ya sa lang mangke patik pe pon bom lo pulo la pen alang ke disiplin mangke awi puson alang ni meeting hang ko tambe dia cho da pa bahala so la an pinap di bala so program claim ni popo claim dun pamimi de la sonsi indiscipline posi la dak dalang mangke ki claim pon posi pulo la pen la mangke la son pro credit ti ha mithang nang ni ke chepake ngon popo Angtong ti bangke la dak bangke chepake ke de la pusi la dak bangke ke tok pono la pen party a discipline pulo एकदम ke do ke tha ke dan lam ke ningi la he bangke chekare ke de pulo laki batai lang pen chingwai pon bom lo ti bong tada micro credit tu sila dak bang ke tok pono la pen la sonsi no mang pacherai lo ye akini ka ni APHLC pen kacherai la son apota bang la lang bang ke hiri lo chipaking pon pedia tik ta khoi dun de la si order lo laki APHLC president lo jai kathar IS retired APHLC dipu la si retire ka salang phamang ke la so lo hiri lo pipon lo la ke dated dipu polo 6 ta dated dipu June 3 2026 3 tarik ani la sile kopi pi ke ko mamalo la dama thek ponong ma ko hello Mr. Rajesh Tuso Vice President APHLC Mrs. Risika Milikpi Vice President APHLC Mr. Bikram Hanse Vice President APHLC Professor Sarkiri Rongphar General Secretary APHLC and all of his bearers and executive members of Central Executive Committee APHLC. Kasi ladak pa ni tunangke dasok expulsion ang tong ti aphan nangke te klempon penjok pinangan ang tong ti kathar phana ni dok tunangke ning oil. Laka na son si kupono no tenta APHLC talason pete mo MSC wa mangke kupulo ke hadin po. Laka nang tong ti ta alam ka inwet kupuna lo kan hiri po dilema po kasi rato magno siksa lo ka lang ni ke dunji dun data theklong pon bom ka kaita lisono phara long hala PGR VGR laki isi agenda lo laki chinchitik klempon bom kasi PR VR kaita lo tugi eviction pulo kasi la eviction amen ba si party ki sen pon ma pulo tapi isia lang make awas sa kali ka hala non het tumi alon na klang do hala ke voice of Gen Z pulo front pulo West Karbi Anglong pensi generation Z pensi voice of kesendo ada gima mada kimi ma salang bangke
la dak bang expel pedang bangke deng pon pelo si next bangke alang bangke buku si ke klem pon lima la ke alang si atau war si chini lo pasal nak si ke dam bom tahala HSDF la ke ni pelo si ke cekar yo ni angtong pe na subsort la help si munit tumbangke isi English pe na salam hedo a bird is worth than two in the bush kudu mane salam English pe na pelo wo ke long tang ma ti jon ba ke an hala jon ni palong ni puma ka tlung thap ma rama jo he ma hala i jon beta ma tha the den ama long ni den hala ki long tang pot ba ta in bu thu den thik la sang thang le la no ma ta rat bang ge puna HSDF tong dun puma APHLC tu nin puma la penan parta la non antong ti ka tha phanda chira nun puma asila pudha thake busila non ya ka mang ke hala poisa yo ni ben pen na the man lobes and fishes mang ke dorkar pe te ke hana te nai ko lo dhorom bi ko si la si munit to mang ke hala APHLC aphan bat det si ko pini lo BJP phasi pahai de lo no dam ta BJP lang ke chok chi ta ba ki chok ta do lu ni la ke na tun si chini lo athimane BJP bang ke development aphan an ve la tuma ke agenda bang ke la penala APHLC ka no tin chini lo kai ta la 6 schedule la pehla lison ke japon la ke kai te vikson PR visa asia no tin ta la son agenda en pon en lo la pen halang bong ko mongol bang ke la 244 article autonomous state ko la sa autonomous state bang me tu si ke long ne la bang ke nonanta a party bang ke cheklem rep ma hala bang pa chun he ke dia nang na la pe si ani sita la APHLC don da pulo ye UCC ta ni tu ge post bola athema la he bang ke ola sam bang ka la ke yong he no effect we ko pulo la bang ke dam tang som tha tik la som da tha la small scale creation ta agenda vi ulmati di ha horen sing be ke hai la man ka dam asi hand break bang ke itu ge long le creation of asi la he long bang ke ka chi bok la kita do hapu a hok lo ne ko pilo ne ma si dra ke mang sum ni din la si thi het bang la ni li la so video ke la bhan lo la non Angtong ti phan expulsion dia pen bang ke ku si rat bang ke ka ma than min the ko na ma asina tu la so video comment spam ni phan pachini tha Angtong ti ka thar phan bang ke son si rat tum ka ma tha pon thu ji ma nam de